amukira ngeithi mwirorwa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri utuku wa umuthi ni mahinda mangi mega maria tucemanagia nawe thiini wa tabarira ya mathaga maitu ni haria tumurikaga andu aria maretungumania niguo kwagirithia miturire ya aria angi kugacirithia uthii wa na mbere wa bururi athunduri o undu umwe na thomia maundu matiganite. Muthenya wa umuthi ndiranyitanira na ithaga ria mwanya uyu akoretwo muharini wa mbere guthaitira mbeu njithi makiria ria metobokereirie uhuthiri-ini wa njohi na dawa cia kurevia na njira ya gukiruka o undu umwe na maundu matiganite ma kuhaguka kwa mitugo. Ndiranyitanira na ndagitari Lydia Mumbi Mwangi mwambiriria wa Azriel Rehabilitation Center iri mwena wa Mwea county-ini ya Kirinyaga. Tutariria maingi mamwigi na ningi thavari ria akoretwo agerete. Karibu sana kwa Kameme TV ndagitari. Ni wega muno Kameme TV ni tondu wa guka guku na kuona twagiriire guciana inywe kana kugayana maundu maria twikaga na nigetha twagiririe uturo wa andu aciangi. Ni toguo auga njitagwo Lydia Mumbi Mwangi guku nikuo gwitu guku Mwea, the director wa Azriel Rehabilitation and Treatment Center guku riu turi na ngoretwo twambiriirie rehabilitation center yo na niturutite wira ha miaka 10 riu tondu twambiriirie kindu 2019 niguo twahinguriirwo mirango. Ni tukirutite wira muno na nituonete na maitho maitu andu magiuka na makiuma na tugacoka tukamona magitura differently na magicenjia miturire. Hihi tukiamba kuyuria Azriel rira ugati ritwa ri muri mwene tukagira andu keyuria riu ritwa hii riumite ciugo-ini cia ritwa ria mundu Azriel rira ugati wa mbere ni gwenda kuga Azriel is a Hebrew name rirutitwo Kibiria-ini Bible-ini rike mean God's help. Ria heagwo twana twa kahi ni the Hebrews. Na marikia kuheo twana tu makauga riu ni uteithio wa Ngai. Tukiona ni ritwa riega ria ku adapt to ni twamenyanite na Ngai na tukamenya ati uteithio wa Ngai onaguo ni limitless. In fact na tukiuga ati to have our motto the Hebrew prescription ati ni uteithio wa Ngai muno muno ona ti andu ni uteithio wao wa Ngai. Riu so our motto is God's help is limitless. Uteithio wa Ngai nduri kithimi. Koguo na maundu mari orona makurituheire muno koguo urona tawe kurikiru muno mwathani no aguteithie kuma. We are used of God to bring people to that knowledge ati no uteithike wathie gucaria uria ungiteithika na Ngai ndaroraga ithithi ona noguo tuonete horo-ini wa drugs urona ni mwarimu ni anyuire ni murutwo ni anyuire mutumia ni anyuire. It is a situation ndiri na gikiro kana ati kirathi mundu wothe ho na tukirora niki giatumire watwira wambirie miaka ena mithiru niki giatumire wambiririe giambiriria miaka ena mithiru ndambite ngako ndi mwarimu miaka ta 35. Riu koguo kumaira nie ndemenyire ngiruta wira ndarutire wira wa warimu na riu miaka yo 35 yagorire guku Kirinyaga na haswa guku Mwea. Koguo ndi mundu ikarite Mwea muno ngacoka ngakiruta wira ta mwarimu wa secondary. Koguo njuwe ciana iri adolescents haria maundu mathukagira kana makagirira. Ngacoka ngakorwo tondu guku nikuo njuwe muno riu nikuo ndonaga mathina macio muno macio nikuo ndamonire muno ngiona mundu ni anyuaga muno akariganirwo ni guthomithia mwana. Mwana ni anyuaga agatukia aria arona akariganirwo
ari na rucio rwake koguo miturire gathie thukite ya andu othe na no ithuke gicagi kigima na no ithuke mucii mugima riu hingo ria ndathomithagia ndiari na wari wa gucemania na andu acio tondu curriculum ikirio njarie muno koguo nawe ciria ni ukwariria mwana ndungihota ku exhaust no waririo na mwana no hakinya ha muciari riu you are limited nikio rira ndatigire wira ni tondu wa kuritaya ngiona hau hena gap njega ingeingirira ni tondu nie ni ndeoneire part of my teaching life ni ndakorirwo ndi principal. At my two schools that I've worked as a principal, ni Wanguru Girls in Mwea, Mwea East, and the Karoti Girls, which is an extra county. Yes. And while I worked in those two schools, ni ndagicemania na maundu macio head on. Riu ndi mwarimu. Tondu ni gwatuikaga mwana ni arahuthira drug amwira go for professional help. Na ndamutuma for professional help agathie kanitha-ini agakihoerwo riu uria nguka kwirwo ni mwana kana ni muciari magoka makenete muno mwana ni muteithiku tondu ni ahoeirwo kuhoya ti uru kuhoya ni wega muno riu ni ahoeirwo na ni atuikire delivered no kwi maundu mangi marikiru ringi makiria na nikio kwagire na counseling as a profession nigetha ukahutia maundu maria memo riu koguo mwana ndegukorwo ahota ku identify mathina macio tondu mandirwo na mutamatari make riu nita ni kurehererwo ona ni manahithirirwo mamwe ona ni kurehererwo ni ngoma koguo twenda gukureka gugutwithania na ngoma we urehaga maya moru ukotai na ngoma no ndana deal naki na mathina maria me thiini the root cause mangi tondu ni maingima koguo ni ndonire hau he undu taroka na muciari ukakwira nie ndiratwarire mwana ucio wakwa kuri cuwe na cuwe ni amaragiria muno kana ndiratwarire mwana ucio wakwa kuri muhunjia witu na ni muhunjia ucio ni njui tondu niwe tuturaga nake ni ahunjagia wega ona ukira ni ahunjagia wega muno riu mwana akiri haha ni mwega no ugacoka ukona undu ucio ndona kinyirika undu mutina nyitanira ria njugire professional help muciari uria ndaneka atia ndanataukwo ni atia ndanataukwo na therefore ndiwe kana ndachief na nikio ndaugire wona ndauma cukuru I'll go to that profession iwe taramenyeka ni aciari nyambe ndimere ni ndui na njoke ndimere ukai rehe ciana icio riu to a professional to ne njui kuria gucirutia na ne njui uria maikaraga na riu na inyua ciari ni ndimui to na ni ndikiriki muciari riu ni tugukiota kwaria ngikihota kuingira wega na ngiganira muno na ngigia na andu aingi marenda consultation na cukuru nyingi irenda motaro services yaku na riu nikio tukurite tuli hau ri riu reke twambiririe kumenya thina uyu wega thabari ya addiction ethiaga atia mundu agakinya ni akinya addict ni atuika addict thabari ya addiction yambagiriria atiriri ugakorwo na issue ugakorwo na unresolved issues uradeal nacio ugacoka ugakorwo ni frustrating kaingi issues icio ni frustrating ni persistent wina cio hakwa haha hindi ciothe reke tugereke ndehe mwana wa cukuru ni uraremwo ni guthoma tondu wa IQ issues na rimwe tutiriciragia ro IQ issues kana ability ya mwana twiraga mwana you must read na no nginya mugie na tukauga kirathi giki andu othe kirathi giki no nginya makage andu
and to a certain extent ginya tukamera ugutuika ndagitari kana twana tuothe ungikuria ukwenda gutuika ki ukaigua ndagitari lawyer ona by the way tito igetuga mwalimu acha tuga maundu macio jaji yeah those are the mutwari wa pilot yeah maundu manene muno na riu akerwo kiu urenda gutuika no nginya wambiririe gugituika na max na max na riu ri max cia mwana ucio kana ability yake ndiratwarana na ndui na uge uri ari naguo na riu arenda no ringi aikiriirio ni muciari we tungienda tuike ndagitari we tungienda gatuika wakili we guku gwitu tuhana kana ng'ania wanyu kana mama guo ni wakili kwoguo koguo makagia na pressure ale muone commit demands you know kana targets twashitaga targets ni arendo akinyie by the end of the year ona mareko targeting viriari no nginyo gako kinyetie ki nigetho tuike roya na nigetho kinyie ri urio D na ni rero ni possible it is possible to move from D to A ugagituika extremely frustrated todo it is not a welcome idea when you cannot move ati uriona D ni mwaiga uriona D riu ni thina wambiriria kuria cukuru no thina tondu kwi mwalimu gwikithirie target kuria mucii no thina tondu muciari nake araerirwo guku cukuru ino guti mundu kagwa othe marathie ki no ugakoo ni mwana uragwa ukaribuka cukuru irari atia we ri mwana ucio agakorwo ari extremely frustrated na kuri na maundu mangi meranaga ati no ona you can still be fine wanywa giki ona matinda magikwira you still feel fine ukorera pressure ugiciria urenda gutuika fine ukorera ki githina giki gia confrontation ugakinyua kindu leo tuma uigue you are fine ona mundu akinegena no mutheke no ni aranegenia no hakiritire kou riu ugakintroduce into ways of making life comfortable even when it is not comfortable riu akiona kabiririo uguo ringi ni kamundu kanini kabiririo uguo gatikamenya gagituika riu dependent gakabiria ku depend riu nigetha thie gathome mathabu no nginya ngue kindu kiria kiritumaga hingo yothe ya mathabu jigue mathabu macio kana maroka to na kuri mundu augire wona wanyua mathabu ni mokaga wega riu ciana ira introduce githemba kiu agakinyua akabiria gutuika over dependent no ngiona ri mundu atuika ni abiria kwaga physical coordination kana ni abiria kugia na issues ono kimuthomithia ni urona mundu uyu twi kirathi na we ni arenda uko kirathi no disposition ya drama ndiri kirathi riu mwana ucio agakorwo by the time akamenya ni ahitagia it will be too late riu hau ni otuga ni drug addiction tondu ni over dependent on as a drug of his muthemba muna riu uguo niguo guthiaga na turio hau ri mwana uyu ni ambiriria ni agucia kana ni bangi kana ni njohi ni anyua ria mbere na ni athia uguo na ni gwakinya hindi ona muciari ni igua guo cia mundu ni iranunga thigara kana njohi no agakorwo ni karia wigi no ona ng'ania no makinyuaga ona thoguo ni anyuite nyamu ino na ndakirira muraga nginya riu gukinyaga red flags iria mundu agiire kurora riu ambia kumenya riu uyu riu ti area ya kawaida o ni ambia riu gutuika muhuthiri wa nyamu ici ndari undu angika tahuthirite kuri symptoms kuri maundu maria uroraga ukamenya is not well uhoro wa mbere uria turoraga ni ukona mundu ni agia na mental confusion ni ara confuse issues kana agia na what we call atuka agia na condition
kiraremwo niwe gu coordinate moko maguru you know mundu urahota gwika maundu macio riu ndahota gwika kana wa muroro karora ukona habits ciake ona cia gukoma routine issues itiratwarana na urio ciui either mwana ni arakoma muno kana agokira muno aikara atakomete kana agakoma muno koguo routine habits ona kuri ingi cia wakimurora maitho ukona a little too sharp. Yes. Kana they are red and watery. Now all those will tell you that all is not well. Jagire gwika atia ndambia kuona maundu macio. Riu wambia kuona maundu macio ni wagiriire kuoya ikinya. Na ikinya ria mbere ri ona ti kumuria ni kumuthikiriria. It is good to ni wega igweyo wa menyo guo higwe wa menyo guo ni wega kuthikiriria mwana ucio thikiriria ona utoretie kiuria arauga atia tondu ni araria itha na ciiko kwaria to kwaria uguo ni urona uri areka ona ko ni akirite no kwaria sometimes silence is also very loud. Yes. Koguo ni guthikiriria na guthikiriria keenly ugathikiriria muno then wambiririe riu gwiciria arauga atia na tukunyitanira atia nigetha umenye hihi kuri undu wa maria njikaga maratuma makoro nimo maramuhe pressure nigetha ukambiria ku withdraw that pressure if you are the one urarehe thina ucio then it is also good to make them develop to develop self efficacy gwitua productive kumutua productive in his own self kwoguo akoro ni gwata hota kuhura ri muririkanie and go it with him okay reduce our pressure where you think it is coming from so you develop that self efficacy not ugaga atiriri it is also good to reinforce anti-drug attitudes. Reinforce anti-drug attitudes. Icio ni iriku? Anti-drug attitudes. Anti-drug attitudes ni riri. Niki kiratuma ende kunywa kahua muno. Kahua. Yuko na arethana na kahua. Na ni arauga ati ndaigua kahua gekega these days. Niki kiratuma ende guthie gatuka kana muno niki kiratuma you know attitude ka ure ka atengania ni aragirire over sudden ngania ni murata mwega all over sudden na you know ona kuri pidi arona muno na no kona kuri na desires ara express muno those are the attitudes I'm talking about ogegeria gweka atia go reinforce anti you know make sure that they don't overgrow or you curtail within your ability nigetha kone kahua na niwe oguraga you can substitute it something else or remove it completely and provide something else akorwo ni wira atakoragwo naguo nikiathia gwetha njugu na nari angi makururanie give them work let them get busy not necessarily on books make them work on something so that you take most of their time let them go out for classes onako no music classes odorama put busy onako no interesting you know those kind of attitudes will put them away from the
the want for more drugs. Okay. We also say you can personally strengthen personal commitment against, drugs. Personal commitment. Uria we owe uhoro wa drugs akorwo ni ura kudaga gacoki kanini in front of your children, you can withdraw completely. Akorwo ni gukora akoragwo thiete with your buddies to have one or two, you can avoid. You are sacrificing. Yes. You are committing against so that you eventually it dies out. That is reinforcing or strengthening personal commitment. And then of course in school, when we are in school, nitwiraga mwalimu atiriri a support study habits or other activities in the community that support academics excellence, support indo icio ingi. Nigetha mwana no athake muno, mwana no athie football, mwana no athie music, mwana no athie drama, no athie, those others. Will make them steal off their time from thinking about drugs. Yes. Na njira nguhi tutanamba guikiria ri ni wagweta horo wa ni urathia wita muciari no set a different example ni urathia handu kunywa na tukiambire ni ugire thiku ici ri muthuri araikara hande na mutumia agaikara mwena uri ungi mundu agakemba ciake ni undu uyu ni uri na effect kana impact thini wa muturire wa mwana na ni to what extent ni mwana hihi wa miaka igana uguhota gukofia maundu macio ndireka. Undu ucio ni uri effect nene muno ni tondu a parent should be a role model. Mwana oi gukofia gukira kwirwo na mwana ono ngimwira tajariria ta thoguo jariria uria thoguo aragia akwambiriria kiambiriria ona no aingire uria uingiraga na auge uria augaga na maundu maria aiguaga maria mastikaga nigetha mauge ukuigua ni maria very uncommon. Yes. Wako ni nywaga njohie kuingira agitugugite akiinaga rwimbo uria wekaga atia uingira na ruo uinaga ako ukinyamura go ni ugetana yugo kina ni akiui koguo mwana ni aroraga muciari muno koguo na ni twaigua ati kuri misi imwe iratuika ina atumia as the heads. Yes. There are very many ladies who are having families of their own. And that does not mean they are bad families. Yes. But kou ni kuga atiriri riu gutire mundu tangikofio tondu nake no arakinyua koguo kuria gutari na mundu rumeri no makirora nyina ni areka atia no areka no kana mundu kuria kwina mundu rumeri no marora ithe ni areka atia ni aranyua. We are not spared. Yes. Koguo ciana no igukofia. That is why we are supposed to be very careful. Twagirire kwimenyerera muno tondu mwana oi mundu uria mwega muno ni ithe kana ni nyina oi mundu uyu saba muingi muno no ri ungihura andu aingi muno ni ithe riria ithe agwa haria gate akuo ni nyina, that one ni mu confusaga riu arigagwo jabeno irakuo riu ni atukanirwo ni aga kumenya riu hau hathi atia. Haya rira twambe tuikirio hanini no ni tugucoka tucokererie niguo riu tutariria atiriri mundu ni areho haha ri na mathina Azriel Rehab and Treatment Center thabari ya kumucokia mundu ri ikoragwo ihana atia no ni thutha wa ndagika nini mwirori wa Kameme TV tukomba guikiria tuthiete na mbere na tabarira ya mathaga maitu muthenya wa umuthi tunyitanire na ndagitari Lydia Mumbi niwe mwambiriria na director wa Azriel Rehab and Treatment Center mwena wa Mwea county-ini ya Kirinyaga. Ndugathie kuraya.